Egio Joraga Wagiriji Namaga Gutuani Ogekunga. Egio muno na ni wega mwiroreri wa Inooro TV haria hothe uri thiini na nja ya bururi wa Kenya. Ihinda riri ria thaa igiri ihinda riria tukurehagira ageni ngurani na ndereti cia mwanya tukaririria maundu toria matarie. Tuna muthuri ugwitwo PMJ Kamau Njuguna wa Ruthi ni wa kuma itura ria Kandara riria riri kaunti ya Murang'a na okite twaririria ndereti ya uteti wa andu kiumbe kana andu aria ndirathi ngigua makirwo ati andu independent kana andu idi. PMJ Kamau Njuguna wa Ruthi geitheka na karibu sana kwa Inooro TV. Thank you muno Ragi wa Besha. Niguo na ningwagite muno. Tutirigaine no tukiri okugo. Thank you. Na ugoka ni ukiroragira Inooro kana ugathikiriria goyo. Goyo. Na tukaragia nawe. Ukagweta ngai tatuyo hamwe. Agakena. Thank you independent thinker. Nderio kugeithia muno ni muthuri etagwo Peter Kiarie. Peter Kiarie ri ni chairman wa itura retagwo Mugumo. Ya Kenywa riri kuria Kiambu. Aha. Ajerire mumete itura rimwe ria Kandara. Kandara kwa Kiarie ni Kiiri. Na gwituru ni murimo. Maitu imite ru ku wa Kiarie. Kuria Kandara. Oguo riu ku wewe ne ugiga wiki ku athini wa itura riu. Gwa Kiarie githumba. No githumba. Eda kana nego kuwa na tha imuri okuwa turi okuwa wega na ngai no atumenyereire na wega na agatuika wega riri president ne turakionire agicera Murang'a na no aragithi na mbere na gucera matura maria mangi na tukiona ta kwenda kugia na fracas kana nditimurano ya muthemba inyu andu independent mukirwo mutirendeka undu cio wa woire atia ni genaga Kamau akangethe tondu twikarite oguo twikarite na tukirorana oguo tororanite tukiuga ciama ciothe gutukanio ri ni mutino bururi uyu na station ino ri na niwe wari wa mbere kwaria uhoro wa ciama nyingi kunyitithanio tukiuga ri freedom iyo ne yaga na mundu angikwa uru ni agagwa kurira nwanyita na kumanagia na hau gikwira ni kichinjio ni twe handoigire iyo ni kichinjio lu hede ndakuye ni kichinjio ri nigithejero nigithejero ri ya guthenja tetire no matigo twaro busheri niguthenjwo gathira ona ndungirika kana wikete githie independent na ngambiriria pursue the constitution nikurathi wega muno na bururi ni urathi na the right direction na debate yo ya biririo ni Inooro ni progress wega ne ka progress to acceptance na gukarehe kindu gitagwo reality nikyo ndamuria ni muthomithetie andu akuria gicagi beyond your expectation hindi no ukaga uguo twi ha nawe Wanjiku akoragwo agikwihoka no githoma ratings cia andu aria metagwo opinion readers marariti ati andu aria trusted muno ni media so trust yo yakuga thura mutongoria ndugathure kiama ri yumite kwe media it has not come from independent candidates no there is a misconception andu ni marathi makagwa makiuga atiriri niguo ya marageire ni mandu marathi makagwa makiuga ni tondu ni acindirwo ni marathi makagwa makiuga acio ti aitu Wanjiku no oroiga uria ekwenda no ria tekwenda naguo reality yo ni rokire bururi hindi ria president aracerire Rift Valley governor wa independent akige password a step down akiuga asha na mwingi ku ukiuga abu ukiuga asha ni twaregana nawe deputy president no president has always been careful uhorocio dekiri ate ndawaragia muno ndawaragia muno ona rira rari kirenyaga ri gutire kwaria muno ari ando kirenyaga uria mukurira president ri agicoka agiuka gwitu Murang'a Central Province nikuo kwari very critical no ka critical ri bari yari nene muno ya mukorire ri yokire thika ya murata wakwa wetagwo Jagonat Wainaina mathie kuria Thika Stadium ri Jagonat agithie Dazini na wadoke makiyura ku the deputy president kuga tu uhoro wa Rutire akuike haroni thugege kata ekiraga ekiuma
Ares uria MP na nominee wa Jubilee andu makirega kumuthikiriria oka gwitu Murang'a ri bara yari blue post ni ndari blue post tondu president yaroka Murang'a koguo no muhaka ko twiki tu Murang'a blue post ri gugituka heka mushamanio wego kuona president na atongoria a Murang'a kebi akeigatwo tondu ati tibutongoria wa Jubilee kundu kuu kwari na bara nene muno wale mushamanio wa president na atongoria a Murang'a aria maikareire ite aria mathuretwo aria independent kana aria marahotanire tigiti no matithuretwo mweri wenana wali mushamanio wa atongoria a Murang'a nie ndingeingirire tondu elected no do I expect mundu takebigitura senator niguo aga gukoro mushamanio cio the two highest offices the governor na senator agakoro the president has come to Murang'a ti Jubilee yoka Murang'a ni president woka ke Murang'a ni mutongoria wa bururi wa woka Murang'a ti kiama hadu hau bare kiumira yabiriyo no wajiro washege ni kiriyo kangata ukiagiriwo kugabu ukiugo bu bara yari ko nene muno leu kinya accusation siyoka cia independent candidate marafado ni former chairman wa Equity Muga tondu nake ari hau gugiukaru crash ya politics cia Murang'a tondu politics cia Murang'a ru ni very fragile very adu mati guthaka na politics cia Murang'a no ciare kindu kirito muno tondu no haurito gocoka tucire no nyita haria hoka bara Uhuru president witu ri ndokire mushamanio ucio weathire direct wakajiro ona CS yugwetwo Macharia ri oimire kwa bara yo imathire gucia no watiririe president yuka haria re gikiria darasha ile akira andu atiriri muhe kura na kuria kungi mukwenda acio angi muthura tondu already ni akiri koguo start ya Central Province yambiririe na protest na differences cia independence na Jubilee atiriri thegio PMJ president wa darathi akiugaga thuti no deputy ni arari horo wa thuti undu cio urawona atia undu cio ni very sensitive na deputy ri ena stake tonere da 2022 this is common sense yadno mahakama biriye kuona ati Uhuru darasharia kura cia 2022 arasharia cia 2017 atotigia thiko 35 koguo ri kore Uhuru Muigai wa Kenyatta ri it's not about Jubilee it's about his survival. Turuto is not just survival 2017 there is also 2022 na no kuko kuna diverging voices no de gwithukiria ni ake kararia thuti andu ni gwithukiria tondu ungirora kundu gugwitwo Baringo ri thithe mundu gwitwo Gideon Ndagiuka no iga ni kwenda yete 2022 no iga kwenda guikiria kura Uhuru Muigai wa Kenyatta na akiuga agathura Uhuru agathura Uhuru ti Ruto ndari na choice tondu wathura Uhuru no muhaka thure Ruto no 2022 ri akiuga ni akamenya uri ageka ageka augire ni akarugama 2022 that is irreconcilable differences ni kugate ni kuga ni kindu gitangikinya andu maikare maiguane matigiguana angikorwo ona mage kwa matigiguana Kanu ni embrace on president na deputy president dana embrace nironi de kindu gitagwo threat nene muno ndiretigirire nie ndironi de threat ya mundu wetu Isaac Sarati na ari angi makiuga akoni to guthii na mbere kurumori na gukumori Nick Sarati ni to guthii mwena wa NASA tutige afford deputy na ari angi maroko magiturumaga haya ni wacoka wona kula gwitu Rift Valley where divergent voices cia mundu very strong independent candidate natagwo Butaki bara ici itugithi na mbere deputy president agithi akipasuaga uhoro wa Jubilee thutire no irehe thina no itumetuke nijira kuna ndo magituma maoni makauga ado dependent Canada matare na ciama matikahuthio ndirona ta murahuthio nawe okire independent you know the called independent thinker and I really don't care what you say or what you think ni di makagoro reciria wa huthiare
andu akandara matihuthetie. Let me tell you, Alice Wahome, the current MP, agite station imwe last week Friday, agi station iyo yori akiuga atiriri kandara kwina ruhuho, kwina mbura ya ruhuho, na mbura ya ruhuho ri ni gukia na ya ruhuho ndiri kimera na ndiri kimera akiuga uguo kandara kwina ruhuho wa Njuguna wa Ruthi gutiri na ruhuho rwa Jubilee. Alice Wahome no ende kuita mbura ya ruhuho. No ukithoma kirikaniro ri the spirit of God moves like weed. Njuguna wa Ruthi ni akumerithia ni ndamerithirie tene na ikegethwo kana tigere gekagwo yo horo aba every tell you wata uko ndikwenda wata uko mwanake ugietwa na turi tutatu na kuja ucoke o muiretu ucio wahete ciana njari muke muhikie nigo ndiga uguo kandara niere ne ndutite wira wanyita niguo riu ria andu akandara mareka ri ni kuhikia tondu riri ni ndutite wira ugagi beyond a certain limit. Riu ria andu akandara marauga atiriri mundu uyu kweri ena ciana citu cigana ketumuhikia riguo riu no ngerekano raheana ngerekano nitutite wira to an extent andu akandara marauga atiriri uyu mundu tukamwika atia aya atira ni tuthie kandara nigetha tuigue ciiraniro na undu mwana ciiko hihi irio ngenda gwikira andu aku no mbere ri ica ikwene tuonete ciama ikirigoria ciiraniro cicio ni tuonete mundu gwitwo Jubilee manifesto yake akimirehe kuri ithue ni tuonete mundu gwitwo NASA akirehe macoka mukaja kurana we uraire haitu we urekire ona nigio tugiteo iundu icio ciothe uraciona tona kwa ndukiri wa Jubilee dikuga ndire wa Jubilee tondu that is national policy. Ugirizi manifesto yaku ri ni wahutia kila mtu tondu uradio horo wa mundu wa Nyanza province na mundu wa Central province uradio horo wa bururi wo uradio horo wake yani ni wanyita mundu wewo we kiama no tari kiama debate cio the sire ko ne anduri ti necessary tondu ni ndo akindu kimwe bururi uyu Moi a utigari woirwo ni Kibaki wari 0.01% economic growth no uria kwambiririe Kibaki oka oya wathanire ambiririe na kindu gitagwo economic recovery strategy kana guthara utonga wa bururi kana guthara gukuria kwa bururi economic recovery strategy eyo niyo yarehire kindu gitagwo vision 2030 wanyita nigeza bururi ukireri nitukwenda turute wira miaka 300 na o mwaka ari turikago na mwaka to na iko igatiriri bururi ugukira ni undu wake ndirakwira kinya TV ari uge maroka TV makiari horo manifestos they don't know what they are talking about tondu matirari fa kuria kwagiriwo ni kurifawo ndiraria uhoro wa bururi waninetwo ni Moi wanyita ne wathani wa na ketuga wathani ule wari kuo tutige kuorota mundu na Kibaki we ni economist na lecturer Makerere University na no we the youngest minister gutuka minister of finance na hindi yake bururi ni gukura wekete atia wakuraga oya bururi ire arehire kindu gitagwo economic recovery strategy kama ugu athire atiriri agithondeka kiama National Economic Social Council yari na ataramu akuma Ruraya na ataramu aguka gwaguko na ataramu a private sector niki mureka ko bidiko niki mureka breweries gugakura uria mureka ko mukonaga profit ri tutike adapt uria mureka thirikari ndirakwira culture ya biashara ikirehwo murutire-ini wa wira wake wa thirikari uri ukajia kiama kiu kiri okuo gitagwo National Economic and Social Council eyo Economic and Social Council ikiuka niyo yokire na Vision 2030 Vision 2030 igiuka na pillars icio ituge cigana ithatu gituge gia mbere ri kietagwo political pillar uteti kana wira woteti thini wa political pillar ri niho hari constitution
ati undu wa mbere ni gucenjia constitution nigetha maundu mekike no horo cio wa pira ya mbere ri ukihinga 2010 toke gituge gya kere ri kiari kindu gya economic pira ya utonga wa bururi biashara cia bururi no tonga wake uhoro cio wa tonga wa bururi ri ugiuka international business na ati Kenya gituika niri kinya handu etuike international focus biashara cia international community Uhuru aturaga jana ndege let me tell you betu matiramenya Uhuru urekaga na kiria rumagirira that economic recovery strategy na vision 2030 niyo yetagwo economic pira thini wa economic pira yori ni kwari kogonaizeto infrastructure ogwo ni kuga mabarabara reri ndege Uhuru areka ri ni vision 2030 economic pira eno reri wona ri ni vision 2030 economic pira eno ndege wona airport ya ithondeketwo ri ni economic pira kurehe Chinese goko ri nya Japanese mabiashara mayo rona ri is part of the economic pira gituge gya gatatu gitagwo social pira ri ni cio cirehaga individual rights iyo ndio chapter 4 ya constitution part 2 the bill of rights na economic issue ogithie ko ure ni gukora atumia maternity ria kurathi that's a social pillar access to health facilities ogithie ko ni gukora youth empowerment ni gukora kindu gitagwo uwezo fund na government performance ni gukora huduma centers access to government services mesira macio mari mega dole mafagiri tugeicio no itugeicio ho kweli itugeicio ugamu wega itugeicio nicio Uhuru ararumirira nikio manifesto yake itangihiana na mundu gwitwo Raila Amolo Odinga wenama yeni this is an independent thinker an expert in performance igituma go thake na dika vau dirakwera Uhuru areka political pira mutiro dono mwe ugetwa ugethora constitution ito ya Kenya na ha mwisho ri ha mwisho ni hari time frame wakorwo wikitio watho ukarwo wikitio Uhuru arahitukirie mawatho mothe kuringana na constitution na arathondeka maundu mothe except gender ino era marende iyo ne era meteo iyo ne gutire kindu kingi iyo maraheire rugari muno kiria ri ura ugenda kureti Uhuru ri in terms of constitutional implementation ri no mumretire 99% sabe rugamira PMG tondu ka ndo deciria ugikundaga kindu hau uhoro wa jenda ri ni maremete kana ni ndito muno no we PMG ri gukurarugama kadara ri mubuga wakuo ne mutumia ana ratethereria hari gukinyaniria watho wa jenda we na ndo kuna torake ritoheria tongoria murigo eke ngoire uhoro wa ma ari ziwa hometi mutumia na ni hakoragwo hena thina muingi muno agitua mutumia tondu maundu mo ko mwaririria ta mundu maundu mo tumia ri ni monekaga ni hari weakness no ko he mundu ngikuhura gisiasa including physical niwe nyamushia kwa ciothe riu posters ni munye cio na ngathi kinya borithi na nga report ira ndirakwira horo wa ira ndiretirwo murenda guthura PMG is a walking cop nikiimba githiaga na maguru aguo acha haya niguo cire-ini wa social media akaigwa uguo mbere ya andu mundu ungi nake urugamite kuhuretwo SK ri nake aretirwo mwana wa maraya arathi akiugaga atiriri nodite arume mugwanja agikwa mundu ni arakirwo arume mugwanja ri wacoka aracoka kahuthira gender you know what I'm trying to say ni kuri abuse ya gender you can abuse what the government is trying to do you are not part of that abitahari sinimo imite kirathi kiu kia gender aya reke tukinye hau niko mucaria reke mucarioke aige reke ndecaririe mucimo oke nigetha agicoke ciuria igire ithatu nigetha tugitaukirwo ni horo ucio wega nie na mwiroreri witu haria hothe ari na nigetereire ciuria ondu mwe na maoni iria maratutumira guku kwa SMS itu ni 2248 he mundu etagwo Jerry Kacho cio njoragera kiria akwendeire ni kwari uria kuri
ne kwaria Ndeto Shararuko ndenda tuhumuke no tutanahumuka ni kurumire kura ya mawoni ire rauga ati gicunje kia 48 kia andu a bururi uyu magethura Uhuru wa Kenyatta gicunje kia 43 kia andu a bururi uyu magethura Mheshimiwa Raila Odinga na kio gicunje kia 8 kia andu a bururi uyu matituite itua ria magathura u pia mujiwa ni atuite itua no gucoka hare ha manifesto dacokia kiuria kiu tondu he kaundu gweja Kenyans mamenye kaundu kangi nako gatararirikano cokia kiu arafu tucoke ho riu giki ri ne haturi right now zone ya NASA ina 400 something votes. Iyo ni zone ya NASA. Haya nozi ya zone ya Jubilee ile ina 8,666,000 votes. Tomatigeta so far na magana mana. Koguo uhoro wa 48% is not true. It should be something like 53%. 53, 54, 55. How do you ono kama na maure tutirage kama register ya voters aya angekuwa kura that stronghold tomatigeta na kura girima kana manare na the swing vote kana undecided ni kitu 5 million nonyita lehure uko ya percentage ile ya gotigeta nayo thini wa current situation osoke omereflect thini wa undecided kogo thini wa undecided ile tuna chances ya uko na milioni shigana izatu na agema milioni shigana nike kirato ma we gwatata we wa Jubilee ndio wa Jubilee ndio wa Uhuru Muigai wa Kenyatta damu kotari nikana nindi datoria milioni ya boigotine na gemotuma na shingano ma MP moza mazureto ala mazureto na kula watie ni maremeto president dira kwira arumirwo na gutiri mundu wa Central Province wafikiri action kwena okena na do independent mararuga magetikia president may independent by the way uraraga kunyitandira na oneke mweka kabeni hamwe umekira kabeni because me juga the independent because I am also independent thinker ure uraji tarada betare na independence ya mind people who have been maybe colonized in mind nonyita ni hakrisi ya kwani kwenda uri ndirenda gwicira nikyo ndi independent na wetu ari na wetu kwehuhania gikwira hakrisi ya kwikire kia maine ni tondu ugu daria uhoro wa vision 2030 re tisho sile wake ama pia mjira katisho kale manifesto dageke mwana gata homuke dini wa manifesto re kwa hiyo gitago ideological differences ya Odinga na obikereria view Odinga na Kenyatta matieshiragio horo udumwe ukuria wa bururi mundu wetwo Odinga ari communist communist re ni kuria andu makoragwo othe indo ciothe ni ciao mugunda ni witu tukarima tukagaya na bebe ni ya thini wa Tanzania etagwo ujamaa villages kana ishagi ciadu ate wedu ndure waku wedini gicagi yake na egeteithia tia Tanzania muno gutiri ukabira nikyo maturaga maria thini tondu hakiri ciao ni njohe na mundu gwetwo Nyerere ri mari akirathi kimwe ke hakiri na muzee Oginga Odinga na uhoro cio ri ukirehe thina Kenyatta ri ari mixed communism and capitalism philosophy na paper ya bere 1966 ri yetagwo African socialism mixture ya capitalism na communism nonyita ogwo niguo ri ukinya vision 20 hiana na nikyo ukiona tukigo horo wa capitalism neke capitalism ni kuria mundu athiaga agacaria indo ciake wika matekugayana naki na mundu no ni macokaga makagayana na kindu gitagwo taxation tugithoma taxation ni tuyagatiri na nire kujaga nino ya ni ciakwa kana nino ya ni ciito ni ciito gutire kindu kianyu mundu ni igoti uraruta we nigetha uteithie muthini nigetha thie thibitari tumetaga equalization factor taxation is an equalization ni kugatiriri ni urute we gitonga uhe muthini
iyo niyo philosophy ya Kenya na niyo philosophy ya adaptirwo ni Muthee Jomo Kenyatta no ere au jama ndagwa ta njaga ya ujama ri tukare matukagayana no gakoma toro tondu ina hakiri beyond na nikio raigwa akirwa atiri ona nyumba nitukumugũithĩria handu no nyindoregeria ona nyumba nitugwikata nitukugũithia tondu matirerwo make aturaga o meciria maithe living his father's dreams to muke TMG rora niki wareherwo hau nigatubia nikega rucine tugicokereria ni guthoma ciuria cia nyundu mwana maoni iria mututumire uko studio direct ni uteti wa andu kiumbe na tuna muthuri gutwo PMG kama ujogo na waruthi na wakuma Kadara etaga independent thinker